morning to you. Welcome to the Breakfast Club. My name is Zenzele Ndebele, and this is Asake Online, a program where we talk about current affairs, we talk about social issues, and of course, we would like to encourage you to get in touch with us in case there are issues that are happening in your area and you want us to address them or to talk to people in your area or the authorities in your area. One of our jobs is to hold those in power to account, but we are also, advocating for issues and highlighting the issues that might be important in our communities. Not always the case that we'll get our way, but we try as much as possible to highlight issues that are happening in our community so that they can come to the attention for those who matter. And today in our program, our guest is Councilor Frank Javangwe. He's the Councilor for Ward 13. Ward 13 is the areas that include Iminyela, Mabutweni, Pelandaba. Those are the areas that cover Ward 13. And he was elected in 2018 as the councillor. So we want to find out from him that in the last 5 years, what have been the highlights, what have been some of the challenges of his term as a councillor. Babu Councillor, welcome to the program. Yeah. So, ukethwe ngo-2018 napana ukuba councillor. And obviously it was your first term. And wawule energy, young, with all the expectations. Ungene counseling lapana, what did you expect? Yeah, ngene counseling lapana ngangi expect ukuthi zonke imfundo zama residents ngizafika ngizimele counseling. Ngingakazi ukuthi ngizafika ukuhlangana nama challenges khona pha. I thought ukuthi konke kuyakukhulunywa ngama residents uzafika ecounseling ukwanisa ukuthi kuye implementwa ngaseso nesikhathi abafuna ngaso ama residents, but yathola ukuthi ayisikho khona ukuza kuhlangana la kuphambili. So sungenile lapana with all the hopes and the long list of the things that the residents want. How has been, after 5 years looking back, how has it been? Yeah, bekula ma challenges. Of course amanye ama goals kwanisithi siwa achieve, but here and there besilangana la ma challenges kuma residents, especially until yabona ukuthi umumo especially what yam what 13 umumo owabantu abadala iward 13 iward yabantu abadala ehlangana liPhelandaba Iminyela le Mabutweni kulezalukazi labokhulu laphana. So sihlangana la ma challenges amaningi, especially Iminyela lapho ogogo bahlala khona kuma one room lana esifuze siwatshintshele to home ownership ukuthi izalukazi zeminyela zithole izindlu zabo zingene ku home ownership. Lokho bekhala abantu labana lokho kubangena ezindlini zinzeka since ngama 1950s 1960s la kade silokho under city council yabo Bulawayo azikangena ezandleni zabo, but i-council ngokuxoxisana le council i-council siyazi yavuma ukuthi hayi asibanikeni laba bantu izindlu lezi abasebele 30 years behlala kizo bazabhadala nje okuyimfanelo okuncane okufuze bakubhadale, but yabangakakanisi 30 years kule amount abayibhadala abayichargewa iground yankhona. So okumisile ukuthi baphiwe i-home ownership lezi yana izindlu leziyana ngama toilets, izindlu leziyana zilama toilet facilities. Okwenzakalayo ukuthi izazi yakhelwe ama-bachelor ngesikhathi ukuthi abantu abadala obaba bethu babehlala khona phana kudala behlala every Friday bevuka besemabhasini bebile emakhaya, but kokade zicina sihlala abantu izindlu leziya. So okwenzakalayo ukuthi sihlala abantu a family of abantu abafika 8 bahlala ku one room, and then ziyakhwe zaba yi4. Uyathola ukuthi 4 times 8 isinika abantu abayi24, but kule one toilet abayishare ile one bathroom abayishare, and then kuba le challenge khonapho ekuthini if abantu abayi24 beshare itoilet e1 kade simo esibi sokuthi amanzi kawakho edorobheni la koBulawayo kweqedi almost 5 days ungela amanzi. Itoilet labantu abayi24 bengena every day khona phana 5 days cina kusiba ngenye ingceke nje esabisayo. So yiwa ama challenges esihlangana la part kwi community. So, do you think council is in a position to solve in the Bama toilets, but then also ababele power yokuthi bezenzele abi toilet kuyavumaka la? Yeah, kade sinjoba council siyavuma ukuthi abafuna ukuthi bethathe home ownership yezindlu leziyana ababuye ku council sibadobela iplan ukuthi beyakhe toilet. Nxa ule mali yakho ukuthi ekwanisa ukuyakha toilet, ngokwanisa ukuthi uyakhe toilet yakho ngaprocess yakhe toilet yakho ubusubuye ecounselini ubusubhadala indleko ezifunakalayo supasa indlu yakho ngene ku home ownership. But okatesi bese sibanjwe ukuthi kulezinto eziningi ezenzakalayo lapha abantu abaningi asibe wayakhile ama toilets lana, but ala system yokuthi bayifaka i system sewer
ngoba izindlu zana zibambene kakhulu so isystem yesuwa iyabahlupha so kadesi ngiyindle kade ngibhizi ecounseling ngayo lama engineers ukuthi kuyenziwe kube lo mbono ongayenziwa khona phana iminyela lemabuthweni so sigcina sesivumela ama engineers ukuthi akube le survey ezayenziwa bathi topographical survey ezayenziwa but ayisoziyenze i-council ayila capacity yokuthi yenze le survey bazadinga ama contractors outside bazayenza almost 184,000 US dollars imali efunakala laphana ukuthi le survey yenziwe so that ukuthi abantu bengayakha ama-toilet abo akwanise ukuthi connect isuwa ngoba kade abaningi bawayakhile bhadala abakwanise ukuthi ba-connect isuwa yikho okubabambileyo so sikhangelele ukuthi kungayenziwa that topographical survey leyo engikhuluma ngayo yeza kuqelayo ukuthi kube lama-drawings emgwaqo ngoba izindlu zana zila mgwaqo phakathi zabamba ukubaka zabamjani abantu bayakha izingotsha bafaka akula ndlela khona phana phakathi so kufuze kuvulwe izindlela kuvula indlela kuba lama-system ukuthi abantu bethole ukuthi isuwa yabo iyahamba isiya ngaphi so yikho kubambileyo kokathesi. Yeah, but okunye probably I know ukuthole vele sokukhona since 1980 indlu eyakhela umuntu oyi-1 ebesihlala abantu abayi-8. Don't you think vele we need to, I know it sounds very maybe extreme, but there needs to be a time where council will say izindlu lezi vele they are not fit ukuthi zibe sihlala abantu. Khona kunjalo sibili ngokukhula kwethu kwakule ganga lelana leli sephela ndaba West Cllr. Ngokukhula kwethu amakhansela ekhona ngesikhathi sangibona babesitshela ukuthi hayi iganga leli kuzakhishwa abantu baseminyela lapha one akhishwe kwenye one room omnye asalele esebenzisa 2 room leziyayo oyi-1 aphi stand sephumula ephela ndaba wesilabana ayakhwele 2 rooms yayo but I don't know ukuthi ngasikhathi sangibona ama-councillors alahleka ngaphi khona phana ukuthi iganga leli abazibole vumezi ukuthi bathengisele ama-private developers khathesi akusela land kubulawayo akula indlela esingayenza kumele kuphela khona phana kube le i-option engayenzakala kumele ukuthi abantu bethole ukuthi ba-extend izindlu zabo basqueeze kona la ama-1 room nxa bekwanisa ukuwa-extenda ba-accident abe ngama-2 or 3 rooms ngoba uyathola ukuthi izitende ezilaphana izitende ezincane izitende lezana anti kobulawayo lapha ama-residential stands siyathola ukuthi ngama-200 square meters but laphana eminye laphana awusoze uyithole i-100 square meter lapha uyathola ama-70 square meters 80 square meters amasquare ngongamalo kuze nokuncane ongama-stand kwangona okuncane so akuvumi ukuthi umuntu ayakhe indlu engakwanisa ukuthi la aphile njengemuli yakhe yiyo yakwanisa ukuthi phambi usqueeze just abe le 2 rooms or 3 rooms so kuyasomela ukuthi vele uhle uthenge istand zezindlu eziyi-4 nxa kuvuma ukuthi uhle uthathe zonke izindlu eziyi-4 lezana ubusuyakha katsha kungavuma ngenani indlela but akuvumi ngenxa yokuthi labo abanye abantu bayakuya ngapha. Yeah, so those are some of the highlights that you talk, but what are some of the issues othi wena new councillor mina I've managed to do 1 2 3 yiziphi ezinye izinto ongathunga uzenzile kuwadi yakho? Kuwadi 13 laphana emabuthweni besingela bholi yamanzi sikwanisile ukuthi lami initiate lo munye udona ose Britain abathi ngofike usesifikele phi Jackson wakwanisa ukuthi asidrilele umgodi laphana sayakho ibholo eyamanzi so i-community sithola usizo lamanzi nxa amanzi engekho njengoba ngisitsho ukuthi amanzi akwanisa ukuhamba 5 days engekho so eminye emabuthweni laphana sesikwanisile ukuthi sibe le bholo yamanzi ama-residents athola amanzi. Okunye kwesibili sike saphusha lathi u-MP wethu phakathi kwe-community ukuthi MP sicela ukuthi usilungise ama-grounds ethu silama-grounds fields ethu ayiminyela stadium indola laphana I think liyawazi ubulawa yonke iyawazi ama-grounds lana ngoba ama-social teams amaningi aphelela khona phana endola lasenduba grounds laphana sagredelwa ama-grounds lana safaka ama-fence ama-grounds lawana and then enye development ebuyileyo umgwaqweni lwana we-fire brigade usiye sizani lwana umgwaqo lwana ebusuku umnyama sakwanisa ukuthi siwufaka ama-solar street lights ebusuku ukuthi izakhamuzi nxa zisiya report ama-cases abo e-Westcom le ezisuka ephela ndaba zisiya e-Westcom umbe ezisuka ephela ndaba zisiya e-fire brigade zisiyacele ukuthi ama-ambulances so umgwaqo lwana ungahambi kube kumnyama so khathesi umgwaqo osuhambeko sulama-solar street lights esiwafakileyo laphana and then okwesinye kwesithathu kule hlelo lenziwayo khathesi ewadini elokulungisa ama-community halls ethu le community hall emabuthweni hall ekade sifahlakile le community hall ekade sephela ndaba ekade sifahlakile izivalo sesiwa so khathesi i-council ibhizi
penda katsha ilungise katsha imahholo lana abuyele back to isimo ayisesona ukuthi abantu bawathakazelele lanxa abantu befuna ukutshadela kiyo bakwanisa ukuthi bawasebenzise ngoba kade abantu sebewabalekela ama community hall ukuthi umuntu la ile function yakhe njengomtshado ube ngasakwanisa ukuthi abe yazotshadela ehall but I know ukuthi after sekulungisiwe lapha abantu bazathakazelela ukuthi bakuphendule ucommunity okwizinto lokho. You know, it's always interesting when Kurma lo MP the other day or Obla East Kurma out in my constituency ngadrilla ama borehole 5-6 ukhuluma yeah, I find it quite strange yabona ukuthi Europe so sikhuluma ukudrilla ama borehole as if sisekhaya, which brings us to the issue yamanzi ukuthi one of the issues, yes, ngakhuluma ama dam, but amadamu ethu semalutshwana compared to population esilayo kakhulu. Njengo councillor, do you think we as a city we have a plan ukuthi idorobho lethu li-expanda lisiyale ngabantu abangaka, and these are the services that we're going to need in the next 5, 10, 15 years? Yeah, into eyenzakalayo emuva yena leyo ukuthi uhulumende nguye olomlando wokwakha amadamu. Ucouncil kalamlando wokwakha amadamu. Ucouncil lomlando ukuthi anikeze izakhamuzi amanzi osukise amadamu ebuya kuzakhamuzi. Asomlando wethu njengecouncil ukuthi siyakha amadamu. So sifaka umthwalo lo kuzino ukuthi ngabe idemu elikhulu abasithembisa lona lele eGwayishangani elingakwanisa ukuthi lisiprovide lamanzi amaningi obulawayo ngoba lawa amadamu esilawo ngapha ayi5 lawa icapacity yayo vela isakwanisa ukuthi sinjani isinika amanzi njengobulawayo njengoba sesile Cllr Park umntwana omkhulu ongakani uCllr Park umntwana osengange eGwande yedwa i-capacity e-Cllr Park labantu beGwanda sibelingana ayedwa ukuthi sile almost 40,000 abantu. So amalokishi ayengekho konke la amadamu la isakhiwa so sinika umlando izinwa ukuthi ngabe uyasizwela sibe izakhamuzi zakobulawayo iGwayishangani dam le bayibona ukuthi kusiyapheka lo mnyaka oka-2023 obusekwanisa ukuthi amanzi abe sebuya kobulawayo. Yeah, you talked about challenges indlule okhulume ngayo, but what are some of the challenges that you faced in the last 5 years as a council? Yeah, ama-challenges engathi ngahlangana lawo mina ku-community la ku-council ama-situations afana namasuwa ukuthi isakhamuzi siyakuripotela ukuthi councillor isuwa yami sidubukile uripota lawo ekhansilini enambeni enje soro sekudubukile isuwa uthola ukuthi council le kwanisa uqeda 4 days ingazange attend isuwa leyani yadini umuntu back to ku-councillor sezochinga councillor ngabe uyakuya ngawutshela ukuthi isuwa kalite yadini yami sokunjani. So yoma challenge esihlangana lawo nala ukuthi siyabe sikhuthaza ukuthi lathi izisebenzi zethu ze-council ukuthi every time lapho esihlala khona ama-council meetings ukuthi hayi sicela ukuthi ama-teams la asebenza kumasuwa abone ukuthi for sure imisebenzi yamasuwa bayi-attenda masinyane. Ama-challenges amanye esihlangana lawo imigwaqo yethu njengoba libona ukuthi imigwaqo yethu ifile emalokishini ngale vele awuhambeki. Ngeze ngikhulume ngedorobho ngoba idorobho asowadi yami i-councillor iwadi ka-deputy mayor ubaba uNcube. So mina ngizakhuluma ngewadi 13 ukuthi imigwaqo kawadi 13 vele iyanyanyeka ifile akusela mgwaqo imigwaqo kayisekho. So lokho sincengisa ngenxa ngokufaka inhlabathi nale ukuthi sibe sibiza inhlabathi ukuthi izothululela sigqibile njengama-residents kuhambeke, but sinika futhi umthwalo ku-government ukuthi ihulumende nguye responsibility ukuthi asikhulule especially nxa kusiba le mali zama-devolution fund. Imali ze-devolution fund nasizibona ukuthi zisebenzani. As a council sehluleke ukuthi sizolungisa imigwaqo le asila ama-yellow machine equipment. Imchina yethu yonke esilayo eminingi yangikhona siyafa ama-grade esilayo i-grade ethi ingatshona ilanga lonke li-grade kusasiyabe sifile the 1 week lokhu ilungiswa. So imali ze-devolution lezi nxa zibuya la thina sebesifisa ukuthi imali lezi ngabe zibuya lapha zisebenzele imfuna zabantu bakobulawayo, but zibuya ngale sezibhabhulisiwe ukuthi hayi imali le kumele iyethenga lokhu lalokhu. Like this time besithe thina njenge-council sicela ukuthi imali ye-devolution fund ibuye iyethenga i-yellow equipment, ama-grader, ama-caterpillar lani izinto eziyabe zisincediseni ukuthi zivuse imigwaqo yethu njengoba i-council injani ingela equipment lefana layina leyo. But si-challenge nale ukuthi i-government isithalela phansi kumali ze-devolution.
Yeah, there's some of those challenges ukuthi uyazibuza ukuthi do you think in our lifetime sibili sizaphinda sibe lemigwaqo elethara ngoba isikhathi esiningi sesibona sekusiba imifula actually bese ngibuza futhi ukuthi siyagebha inhlabathi lesigebha somewhere and lapho esigebha khona obviously we are creating an environmental challenge so how sustainable is it into enhlabathi le especially izulu sinaso vele ingozi lapho kugejwa khona inhlabathi khona phana yikho lapho okucina kusiba lezi ngozi umnyaka odlulileyo lapha amademu kade sizuliyana ngamagodo nala esiwavulayo kusala kusiba ngamadamu amancane abantwana abancane bengakwazi bahamba khona phana besithi mana sedlalela phakathi emanzini begalule khona pha sesibile izakhamuzi eziningi seziphelele emagodini lana ephumula south lapha. Yeah, it's really so as a councillor kuyakunika yini igunya pride ukuthi ngukhansila wakubulawa into zimeso hayi vele akusiniki isithunzi lokho kuyizinto lokufana la konoko thina silesifiso sokuthi ngabe as a council sile equipment yethu singathoni siyagebhela lemigwaqo le sibele equipment yethu njenge council yakubulawa silungisa imigwaqo yethu sifaka amathara kungabi lokho kusageja imhlabathi labana amathara afakwe njengeminyaka eyayikhona vele edlulileyo sasibona ngama-90s 80s imigwaqo yayivele ilungisa ukuchiya kufaka ithara kawali kwakungabuyi kufaka inhlabathi but kathesi sokusiforce isituation isiforce ukuthi akula ngendlela esingayenza ngenxa yokuthi amagoda abe khona emigwaqweni kuyabe ngasahambeki. Kule ndaba ye-ward retention fund le wena ewadini yakho uyisebenziseni imali le? Indaba ye-ward retention ku-ward 13 lami ngayithola kuyindaba eyayisikhona ngukhansila wayemdala wayekhona ubaba ukhansila Alderman Usizipho. Sasivumelene lami ngingakangena e-ofisini sasekuma-residence ukuthi hayi imali le e-retention fund kasiboneni ukuthi siyancedisa izakhamizi zika-ward 13 ukuthi zithole ama-facilities ama-toilets especially izakhamizi zeminyela lezi emabuthweni. So kwakuvunyezwile sasivumelene ukuthi asithengeni umtshina i-brick molding machine lapho sizachaya khona izitina zethu sincedise ukwakha ama-toilets la but ngama-challenges abekhona ngasini sikani lami ngingene e-ofisini ve ngathatha over i-project nale ngahamba la injalo so sa-implementa i-challenge esibe layo siqalisa ngo-2019 laphana sesithi sesiqalisa i-project yethu umtshina sesiwuthengile ekhansilini sukhona sokumele siyakhe i-storeroom sethu sithenge izitina zethu eziyakha i-storeroom kwathenga almost 15,000 bricks ezokuyakha i-storeroom ngemali ye-retention fund kwagradwa umgwaqo lapho esasivuze siyakhe siyetshala khona izitina zethu edamu laphana lika-Osquare anti kulokuthi damu kwa-Osquare ngemva kwayisithi lapha sasithi sizamanzi sizathatha khona phana njengoba amanzi ehlupha sesathatha amanzi khona phana edamu so kwakufunakala i-pumping system ukuthi amanzi sizabe sowaphampa njani amanzi saqina siba lama-challenge ukuthi sekufunakala izinto eziningi la imali yethu e-retention ngaqina siphela singayisebenzisanga so wathi ends up what doing saqina sesivumelana ukuthi hayi zinezi izitina sezithengiwe 15,000 bricks sezikhona lezi kasambeni siqalisa i-project yokwakha ama-toilet nxa imali yethu itontele i-retention fund sizabe siyakha ama-toilet one by one so almost khathesi sesile-5 ama-toilets esiwakhile eminyela ngemali yethu ye-retention fund but sesiplan ukuthi sibuyele kusystem edlulileyo ngoba amagesi mbona ngathi asesivumela khathesi ukuthi siqalise iproject yethu ngoba umnyaka ka-2019 amagesi akaba yi-problem sicela sibone ukuthi sokufunakala ama-generator khathesi akusela need ukuthi sithenge i-generator akusela need ukuthi sithenge i-pumping system amanzi sesingathola even khona phana e-White City so siplan ukuthi sibuyele kusystem yethu yokuchaya izitina yana njengoba umtshina wethu silawo sishaya izitina zethu sinikeni izitina ngemuli sinika 200 bricks yakhe i-toilet yakho 200 bricks yakhe i-toilet yakho I think kuzazi ihambela masinya. It's quite a strenuous job ngoba ngukhansila wobulawayo ngoba lenza izinto ezi-extraordinary in a normal setup you don't expect that but yet ama-expectations as residents and ama-residents the expectations are high. One of the things that people have been talking about probably la kuthola kukhona but they've presided over it as well i-issue yegodini. As a councillor, are you proud about that project? Yeah, njengokhansila mina lami issue egodini sayithola kuyi-issue eyayikhona singene ekhansilini ucontractor lwana wasephiwe i-contract yakhe nalana ukuthi record lathi safika saqedisa uku-implementa but kwakuyi-program enhle kakhulu ukuthi igodini mall yani yakhiwe kwakuzaba i-development yakobulawayo enhle kakhulu ngendlela ababesitshengise ngayo
lathi sakuthakazelela ngakhona ezama-councillors akubulayo ukuthi hayi lathi sebe sitshayile singabona imall le isukuma ngendlela abakhuluma ngayo lapha sebeze siloku yimini Johannesburg wethu phakathi kweBulawayo. So ama-challenges yiwona la sisibala kade ukuthi iproject kayisahambi ngendlela esasicabangele ngakhona, but sahamba sabona umsebenzi omningi uyenziwe laphana ngendlela umsebenzi okwakulo msebenzi ngayo laphana ekusakhe igodini kwagredwa phansi laphana kwakhishwa yonke isystem yayikhona phakathi lapha. Kwakule ntambo ama-cables abo PTC abo ZESA ama-sewer system, so kwagredwa kwakhishwa yonke into lapha kwaqalisa ukufaka fukatsha ama-sewer system. So umsebenzi omningi nca ngikhangele mina njengomkhansila mbona ngathi umsebenzi omningi sebezamile ukuthi bewuhambe halfway, sokusele ukuthi iproject isukume kuphela isiya phambili. Yikho sokusilethele uhlupho oluningi kakhulu koBulawayo khona kwani ukuthi igodini mall ayikapheli. Silama challenges ayimchove egcwele edrobheni, imchove engaqedakaliyo ama-vendor agcwele edrobheni, bangena edrobheni bethengisa, but siyakwazi ukuthi igodi lingavulwa abantu bazabuyela egodini, ama-vendor abuyela egodini, imchove yonke lena yabuyela egodini, idrobho liyasala lishaya ngomoya. You know, it has been almost 8 years probably now since Chavo 8 years in abantu basuka lapha. Then boom 2016 imchova ahamba ku6 lapha. And the strange part ukuthi akula toilet ku6 lapha. But ugcwele abantu, and as council are there any means zanywayo lapha? Mina nje ngezeke ngikhulumele uwadi wami ngoba iwadi emunye indoda le. I think ubaba Ndebele umbuzo lo wadumela uzawubuza uCouncilor uNcobi ukuthi indaba ku6 lapha ngela toilet ngoba mina ngimele izakhamizi ka13 le. Hayi ngiyakusa, but you should get it out every day. Ngiyangena. So I mean, as we go towards the end of the program, you've been a councillor for 5 years, and we have elections coming up. Do you still want to contest for another term, or when you die, kwamsokwanile? Ya ngezeke ngithi mina isifiso sikhona sokuthi ngibuyele ngoba kulama project engakaqedisa ukuthi ngingaqedisa eCouncilini lami kade ngifisa ukuthi ngiqeda iterm yami sengiqedile 2 terms zami sengiqedile izakhamuzi ka13 ngizichiye zikuyinye level engangivele ngicabangele khona ukuthi izakhamuzi ka13 kumele zithole i-home ownership yezindlu zabo. So I'm fighting ukuthi ngabe ngiyaqedisa ngiyathola inye 5-year term so that ukuthi sikwanise uku-implementa ama-program ama-project la amanye aku-standby eCouncilini ngoba kade singabuye umunye umuntu eCouncilini eqalisa katsha futhi lapha aqalisa ukugena khona experience aphike khona after 3 years kebe after 3 years. So isikhathi sebe sesaphile, but mina sengikwazi ama-systems zangikhona ukuthi hayi ungena lapha uphuma lapha ungena lapha uphuma lapha ungena lapha uphuma lapha. So ngiyacela ukuthi ngabe izakhamuzi le party yami lapha engisuka khona ukuthi ngabe banika elinye ithuba ngiqedisa umsebenzi engangivele ngujongele kwa13. Siyabonga ubaba uCouncilor uFrank Javangwe iparty into zonke zenzana ezinjana, you know, the developments that have been in the opposition. But what I find interesting actually, we are now talking about almost 5 months, 6 months or 5 months before elections, and I hope one of these days we'll have a program where we'll talk about the candidate selection for CCC, because I still find it quite interesting, quite challenging, quite it's something new that Esizaboni implement, because according to the documents and even the interviews that we've done, Babu Nelson Chamisa, they are saying the community is going to choose the candidate. And I always ask myself, the community residents, the community church, community party, community, and we know the challenges that they faced last year by election when they tried to implement the system but that is a discussion for another day, and we hope we will have some of the party officials who come and explain to us kabanzi the candidate selection, because nyakwazi kuzatabuka ibrugwe kuzalwiwa ngoba lapho kulo power khona
kuyabangwa. So Councilor Frank Javangwe lapano wa 13 esitshela what he has done in the past 5 years and also the challenges that he has been faced, and we'll be following the elections and the primary elections in all political parties, and we see how it's going to end. Ukuthi mbani ozagcina engu-councilor kuwa 13 sizabe sililethela zonke indaba lapha la ku-nomination court siyabe sikhona lapha sibone ukuthi who is nominated for which ward or constituents. My name is Zenzele Ndebele. Till we meet again in other programs, have a good day.